Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambaraneza Samuel. Okay, tubahaye ikaze abakurikiye Ambaraneza Samuel. Wahageze kuri channel yacu, channel yigisha ibintu byiza bijyanye n'ubudozi. Imana iguha umugisha, wowe ugira umugisha wo kugera kuri iyi channel. Aka kanya rero icyo tugiye kubereka ni uburyo bakatamo iribaya rya convention cyangwa se domboro. Ni iribaya ritaratse byiza cyane. Iri ribaya rero uko turikata, dufata igitambaro tukakizingamo kabiri, ariko aha ni ku bwiza, aha ni ku bubi. Iyo umuntu ari gukata, kirazira ko ayandika kuri iyi ngiyi hano ku bwiza, hano hari ubwiza. Kandi noneho hari ibitambaro biba bisa imbere n'inyuma. Ikintu kikubwira ku bwiza ni uko ureba zino nyuguti ukareba aho ziri gusomeka. Ubwo urebye gutya ntabwo ziri gusomeka, kuko ntabwo zaba ziri gusomeka gutya, birahindurije. Ariko hano urabona handitsemo veritable lape wax. Ubwo n'ibindi byikurikiyeho. Rero ubwo uko dukomeza tuzinga, turazingamo gutya igitambaromo kane. Ubwo kubera ko twazinzemo kabiri, ariko bimeze gutya, turaza kongera tuzinge gutya. Sinzi niba mubibonye, igitambaro cya kizinzemo kabiri gutya, gutya. Noneho ubwo tugiye kukizinga gutya. Nitumara kukizinga gutya, turahita tukirambura hano. Noneho hamwe hari hirya, hano hahite haza. Ubwo kugikata gutya, ntabwo wavuga ngo ahari hano hahise haza ngo birarangiye. Ushobora no guhita ugira gute, ushobora no guhita ukizinga gutya kugira ngo hano hajye hari hirya. Wabikora ute? Wahita ukirambura gutya, noneho ahubwo hano hadaciye, akaba ariho hakwegera. Noneho ugahita ugira gute, ukirambura gutya, kugira ngo ubwo turi kugira ngo turebe ko byajya hano hirya. Noneho ubwo iyo wazinze gutya, tuzi yuko iribaya rya domboro cyangwa se irindi ribaya ryose imbere haba hadasatuye, ariko ishati yo haba hasatuye. Ubwo bisobanuye ko hano nituhagira imbere biraba bipfuye, bitewe nuko hano hasatuye gutya. Ubwo bivuge ko ahangaha ariho hagomba kujya imbere. Noneho ahajya imbere, ikintu cyakubwira ni iki? Ni uko ushyiraho ijosi. Ijosi rero urishyira hehe? Ubwo urumva ntabwo ryajya, rigomba kuza hano. Noneho rero tugiye gukorera umuntu ufite ibi bipimo bikurikira. Uyu muntu afite, turamukorera mu gituza 38, uburebure rigire 27. Ni iribaya rya domboro. Rero hari n'ayandi mavideo yanyuzeho hepfo agaragaza uko bakata domboro, ariko sintekereza ko bisobanuye nk'uko. Hari uwabisobanukiwe hariya, ariko hari n'undi ushobora kuba ageze kuri iyi channel bwa mbere, akaba aribwo agiye kubibona. Noneho bikaba bigiye guhita bimuteramo imbaraga zo guhita akomeza akiga ndetse akabimenya. Ariko mbere yuko dutangira, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo atazagira video n'imwe gucika, kuko ibintu bica kuri iyi channel ya Ambaraneza Samuel ni ingirakamaro. Ndabakunda rero, Imana ikandusha. Reka twikomereze. Uko rero dukomeza dukata, afite uyu muntu 38. Mbese turibaza ngo mbese ahangaha 38 yava, murabona harimo 5 n'igice, ntabwo byashoboka. Ubwo afite kangahe? Afite 40. Nituyigabanya 4 turabona kangahe? 38. Afite 38, tuyigabanya 4 turabona 9 n'igice. Noneho rero tugiye gushakisha ahantu turakura ya 9 n'igice. 38 kugabanya 4 ni 9 n'igice. Ubwo tugiye gushakisha ahantu dukura ya 9 n'igice. 9 n'igice rero ni hehe? 9 n'igice
ubwo ahangaha turabona harimo 9. Twigije hano hepfo harimo 9 n'igice ariko nta kutiri. Ubwo bivuge ko turashakira ahangaha. Ubwo na 9 n'igice na ahangaha gutya. Ariko hano nibura kakaba ari kutiri. Ariko kubera ko tugiye gukora iki? Gukora ijosi. Turarishyira hano. Ubwo kutire iraza. Ubwo turamanza dukureho kutire duhita tureba ko rya 9 n'igice hano ririmo. Ririmo dore ngiri. Noneho rero ubwo hano turahita tuharinganiza n'8. Nitumara kuharinganiza n'8, ahangaha niho haraba ari hehe? Aha niho haraba ari muri umurongo wo mu gituza. Uyu ni umurongo wo mu gituza tubonye. Noneho hano tuzamuke 4 gutya 4. Ubwo iyi 4 tugiye gukora niyo tugiye gushyiraho iki? Niyo tugiye gushyiraho ijosi ndetse n'ibindi. Iri ribaya riraba ari mpagure. Riraza ari mpagure. Sorry, hari akandi kantu nari ngiye gukemura. Noneho rero ahangaha ubwo turakora ijosi. Ijosi turarikora dutambitse 3 n'igice. Tumanuke 2. Nitumara kumanuka 2 dukore ijosi. Ijosi ryacu ni gutya turishushanya. Noneho uyu murongo turawuhuza n'uyu dukora amaha. Ubwo amaha ni gutya. Ni ibi ngibi rero. Noneho rero ubwo ikindi tugiye gukora ni ikihe? Tugiye gusiga 4 hano. Ibiringaniye aha dushyiremo uburebure. Uburebure ni 27. 27 rero turabona iraza hano. Tugende twimura dukore 26 n'igice, 26, 25 niyo turasorezaho. Impamvu tubikoze gutya ni iyihe? Impamvu tubigenje gutya nuko iri ribaya cyangwa se iyi domboro yacu iraza ari nk'amadiba. Mu mpande munsi y'amaha haba hazamutse, ariko imbere munsi y'ijosi hamanutse, aricyo bita madiba. Ibi rero iyo bisoje turakata gutya. Hano naho uhita uhasatura kubera ko aha naho ni munsi ya maha. Ubwo birarangiye, dusigaje gukata amaboko. Amaboko turayakata gute? Kubera ko rero twifuza kuza gusigaza kino gitambaro, mu by'ukuri turaza kuzinga gutya tukisigaze, noneho amaboko ave muri kiriya kirasigara. Birakunda rwose. Ndabereka amaboko tugiye kuramo ukuntu araba ameze. Amaboko rero turayakata gute? Amaboko ni mpaguri, birumvikana. Ariko iyo ari amaboko asanzwe, hano usiga 4 n'igice ukamanuka 6, ugaca umurongo gutya. Hano wamanutse 6, hano watambitse 4 n'igice. Noneho ya 4 n'igice ukayihuza na hano gutya. Hano ugashyiramo umuzenguruko ukabihuza gutya. Amaboko ya mpagure ni gutya bameze. Ariko noneho ntabwo ari tugiye gukata. Amaboko tugiye gukata araba ari utubaba. Noneho dutaratse turimo foronze. Ubwo bivuge ko tugiye gukata agatambaro kangana gutya. Kanze mbere ku kuntu kangana kugira ngo taza kwibaza ngo mbese ngo ako gatambaro kase kangana gute. Kanze nk'abapimire. Gafite uburebure bwa 5 n'igice, noneho ubugari 30. Kuko hano mpimye 15 kandi karaba karambutse. Noneho ubwo rero akangaka kangana gutya, turaza kugashyiramo uduforonse kegerane
noneho gahite kabiki amaboko. Nikamara kuba amaboko rero turaza gukenera iki akabandi ko gutera kuri aya maboko. Akabandi rero ko gutera kuri aya maboko birumvikana ko kagomba kuba gafite kaba gafite 10. Kubera iki? Karaba gafite 8 ariko mwibuke ko dusiga kutire kugira ngo nituza guteranya tuze kubona iki, tuze kubona agatambaro dukoresha. Ubwo karaba gafite 10 gutya ariko gutya gafite 2. Urabona hano gafite 2 gutya gafite 10. Nuko nguko rero ubwo turaza kugakora gutya. Nitumara kubigenza gutya hano urumva hano ni kamwe 2, utu ni 2. Ubwo karaba kameze gute gutya. Noneho nikaba kameze gutya turaza gukurura hano foronse, kakantu k'agaforonse tugatere hano gahite kamera gahite kaba akaboko. Rero wakoze wowe wafashe umwanya ukankurikira, Imana iguha umugisha. Reka dusoreze ahangaha iyi video, ahubwo noneho turebere hamwe uko baridoda. Turebe uko baridoda mu minsi mikeya, cyangwa se iyi video nivaho ndahita mbereka uko bayidoda. Wakoze, Imana iguha umugisha. Ariko ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo iyindi video y'uko bayidoda tugiye gushyiraho nyuma y'iyi ngiyi itazagucika. Bye, ndabakunda.